Walang Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Ang talinaan ka, si bibiyag, dito'y barukong ko. pinangarap. Umagibas ti kandam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pinapalabas, sinitar ni Mayor Sanchez ti anak na. May papan itinangig na asaritaan da ken Joel, no imbaga na ito'y ken Roy, akaayan-ayat na. Inaklon ti balasang, ket nagpungtot ti lakay. Nagsubang da nga agama, aging gay tinakabil ti lakay ti balasang. Nagsakit tinakam ni Christine, ket inkedeng na ti pumanaw iti balayda. Saan a pinalubusan ni Roy ti kaayan-ayat na ngagkatang-katang. Isungen kedeng na ayawin langin iti balayda. Ita papagayam, denggen yu tituloy ti makalawas a pakasaritaan ara paulwan. Angis ko man ti magsasa. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Ay, pag-aasiyaw, di kay ko ma-agree, Mayor. Anya ti kay tasawon na ito, Mayor? Irwar mo ti anak ko. Anak yo? Apaya sa puli nyo kanyak ti anak yo? Sinalbag ka. Sana ka po tamay sakan na polis. Kadatangsit kan. Saya atam kumati makisango ko ni Mayor. Saya atam ti sumungbat. Adda ka din naramid ko amadi kata kayo. Takas tati bagbagayo kanyak. Salbag ka. Amok ang nagkabangkang ka di anak ko. Erar mo ko ba? No di mo kayat ngay darum ka iti kidnapping. Kidnapping? Sige, Mayor. No katyo, kuyogan kayo pa i-presinto. Anya. Natangsit, Mayor. Amo yo ka di mabalin kayo ngay darum iti da ito yung naramid yo, Mayor. Nga oray pa'y Mayor kayo. Kuma, awan personalan dito eh. At dalinta ganaskan asurutan. Anya. Pudno, may saklang anano mo a pulis. Ngam amok tilintag. Salbag ka. No di kay pumanaw. Mga yaba ko niti mga ristar ka na kayo. Aniya? Siya kipa-aristar mo? Ha! Naglaing kan Corporal Dayaw ang mamirmiraot. Wen, Mayor, may saklang marigrigan. Wen mamirmiraot ako na yo. Ngam nadalos ti konsensyak. Awan may kaniwas nga ramidak. Aniya? Uray mo't nabaknang kayo. Winubaknang yo amin aginamaknang.
No nagtaod mo't lang itinarugit awakas. Dakkel asungsong batam dayta iti Diyos. Nito! San ko akaya ti makiriri ka na kayo, Mayor? Ngamtap na maliklikan tiriribok. Pumanaw kayon. Pangasiyo. Awan dito iti sapsapuli nyo. Saan pa yan alpas dayaw? Talaga asan pa'y, Mayor? Kat patyik ama ulit tumaninday ito yung intay panagsarak. Masigurado mamaulit pa'y? Ha! Saan kang agsigsigurado dayaw? Joel, mamandayon. Saan ko akayat yagdadali ti kanito ang makisarita iti kas iti daytoy at tao? Ay na, kunaklakit din no, dan riribo ka mapasamak itay anak ko. Awan rin ba nga pagdanakan nyo, nanang? Ni Christine Gayam. Nagpakada itay, ada kanulaang papanan na. Apay adin yung pakada kanya. Birumbang arumwar, no agmay-may sa. Ang mga no niya di pampanunutan da di amayor hinaro nga ramiden. Tapno maala na laang ti anak na, nanang. Hindi mathappy tumawa ka niya. Apa nga ta? Hello, Hepe. Nimbang nga orasyo. Anya? Ag-reporta kiti provincial headquarters in Don Lones? Apa, Hepe? Anya? Mamuwak to kunayo? Sige, Hepe. Agyaman ak. Bye. Ni. Anya nga tati pasol ko. Anya ti rason na pag-report dak i provincial headquarters. Apay ka no anak ko, ada ka din nakabasulam. San ko nga muna na? Awang matambo ka nagbidbid to tak. Oh no! Payakar da ka iti destino, anak. San ko lang nga muna na? Ala, nawan lakit di ti ammom anak ka basulam. Lawan rumba nga pagdanagam, anak ko. Uwan mo't kitiyang maburbur tiyanak. Itala nga paayab banda kang kasto eh. O iti operations mi. Nabaligi mat. Awam mat pimaltos. Girl, I need you. I need your Nalaos lakit tinatantanag mo. Nga may promote ka mo't gayam. Uwan nga rod. Manong amin dagit operations mi ang nagbaligi. Nalapdan mi dagit puslit ko may termas. Di laging dito ili tayo. Agraman kontrabando. I'm very proud of you, honey. Nga magananat ka kumang. May sakay na police staff sergeant. San lang nga siya? Oray dagiti kakadwak. Naingato mo tiranggoda. Kansaan lang adayta. Si kapay gaya man ti chief operations. Wen, honey. Katagyaman na klaunay, iti panagtalikda kanya. Ado nga min ti accomplishment mo. Katrabang na lang ang maingato ti ranggom. Agyaman na klaunay, iti data.
Agan anat ka lang, honey. Amok nga dot madalapos mo dita. Punod ako nam. Posible amay salita ni papam. Honey, Ngam ore anyat mapaspasamak. Jak ipalubos ang mapukaw ka itibiyag ko. Ore anyat aramidan ni papam. di nak tumapukaw, honey. Uray anyat aramitan ni Papa. Di nak mayadayukan ka. Apay ngamin. At di na maawatan tirik na titunggal may sa kadata. Ngun nga rot. Karbangan ta daytoy. Kanrum ba nga si wawayata amang pili iti ayatan ta? Saan ka di? Gusto ka? Kat promise. Kas iti ka nagtilan sa tipay-pay. Ti panakat ko king ka. Dumting man na kiti bagyo. Ti dawal. Agtali na adto dita. Awan to ti makaakal malaksid no magsaton. Ti kakaiso na nga angas ko. Saan ka man yagsarita iti kastahan eh? Diyak kahit namang dayta balikas. Dumteng kada tayo amin dayta. Dirumbang akabutang ni patay. Tadi tayo maliklikan no dumteng timakuna akad din tayo. Uray pa eh. Basta diyak kahit amang agdayta. O sige. Kat ulitak. I will always love you. Same to you, Hannah. Kat itilan sa tiparokong ko. May talimang daytang ayat. Asikala ang tipagpaayan. Agyaman ak iti dayta nga ayat, honey. Salimot matamto ko ma. Kasi ti panang salimot-mat ko iti ayat mo. Ngayon talik mo kanyak. Mangnamnama ka, Han. Salimat matak dayta. Agyaman ako na eh. I love you very much. I love you too, honey. No kasapulan na rumukma karamidag. Bastag subli dito'y balay ni Christine, Joel. Mayor, Kas tinakunak, awan rumba nga pagdanagam. No agsubli dito'y balay, yakton palubusan na makarwar. sige. Dakay ti makam mo, Mayor. Ikarigat ang alukuyan, kat no kasapulan mat akasarita, kanagpakumbaba aken dayaw. Aramidag. Agpamarangak, tapno may patungpal tayo di may sabay a plano. Uwan, Mayor. Kat amok api mangas da dayaw. Tana iprumot mo't gayam tiloko. Awan bibiyang ko oray may sana, General. Sana karmuk magangguana. Saan kong tulat takayat nga isot pagtinagan ti anak ko? Kapit lang, Joel. Nadawag kanyak ni Mr. Ong. Sige, Mayor. Siguradong adamanan sumangpet a kontrabando. Kunagdubay. Anya itan, Mayor. Bumirok ka kadagiti nalalaing abumatok kaya playa. Ada pabatok tayo kadakwada ti lansad ti baybaya kargaminto. Sige, Mayor. Mao ti da ito yan agundaway ngintad dagiti kakadwa kiti sindikato. Katyak kayat a pumalpak. Uwan, Mayor. Promise. Di kayo madanagan. Aramidan mi amin nakabalan mi. Aramid ti kayan ko, Joel. Saan kidya sa ulang, tiado? Ipakita mita ti kabaalam. Tano pumalpak ka. Agsinan ti dalanta. Girl, I
kasi ka lang di makalukoy ka ni Christine nga agawin na niya balay, Roy. Iso apangasin. Iso asyak pa yung timay dito yung opisina mamakisarita. Sige. Kasaritak, Mayor. Kita man pa yung anos tayo talakay. Sana ka makaturturog. Sana ka makaid na no awan ti anak ko niya balay. Kat saan ko nalapdan ti relasyon nyo? Amok nga urayan niya daramidak. Saan ko amatubngar iti kayat na? Iso apalubusan kayo iti kayat nyo. Basta agawin iti balay. Nasayat magkit no agawid ka, Christine anak. Iti kasta, ikarigatam nga alukuyan ni papam nga isardeng na ti illegal nga aramid na. Wan nana, Nanang kunamlatan kanyak, tagasawa kayon tumatlangan ka ni Roy. agyama na kiti kinayong bagyo nanang. Kat maragsakan akmat unay, takayat dak para kiniroy. Ay, kayat ka. Suportarak ti anak ko, nang runa no pakasiknan ti puso na. Awan karbengak amakibiyang itirik nana. Nagsayaat kat kumano kastamat ni Papa. Saan ko nga amo? Tanapataglaunay kan kuana ti sanikwana. Christine, Awan serbi dagi chay. Tanagtaod iti kinagtakas. Ariglado nga rodan, no kasta, Mayor. Juan, awanan parikot. Mabalin nyo mat na tiraan na niya dayaw. Matungpal tibilin nyo, Mayor. Idi pa'y lang akayat kung apatayan ti sinalbag. Sana siya kikalkalabanan na. Tadiag balin kanya. Nunas kan nga ramatag ti kwartak. Aramidag, Joel. Sige, Mayor. Day dalang. Kayat ko asan kayo apumalpak. Uwan, Mayor. Di kay madanagan. Idaulwak dagit kakadwa amang sanab kinidayaw. Ipapas ko ti pungtot ko kinkwana. Okay. Sige. Kasta pa yung arod. Bye. Bye, Mayor. Sige, kakadwa. Agtignay tayon. I-surveillance dayjay a pulis kan banatan. Inalilaw dak Papa. Saan ka nga inalilaw? Takit kitag lang di pagimbagam. Tanyat maganap mo iti dayjay a pulis. Abay mabiyag na ka di paltog na. Taklapit tot yun ay to'y Papa. Uray anyat ar-aramitan nyo. Saan da kami to amapagsinakin ni Roy? Di kunam! Nipod ita. Saan ka na makarwar dito'y balay? Anya? Agraman kontak. Alaag di cellphone mo. Ken paputed ko ti linya ti telepono. Anya? Kunak lang arudan. No anya ti pagayatak isot masurot iti daytoy a balay. Kunak man numasirib da iya amamirmiraw ta pulis. Naglakamot lang kayam ayakar ti alipospos na. Takas kayo, Papa. Awanan umartap iti kinagtakas yaw! Alagang ka! Parakin ka tayo to'y nga aramidag amom kaniday na. Kang runaan di amin. Saan ko akayat at ti mamirmiraot kan ambisyoso dagnumar iti nagrigrigatak impundar asanikwa.
Tsak kasapulan ti kinabak nang iyo. No day ti pampanunutan niyo, papa. Taamang ati pakasaknan ti pusok ti kapatgan. Ano lang amin na sasawam? Tati ayat nga impa ay kanyak ni Roy, anak ka italimang iti kaunggan ti barukong ko. Kat nila ang patay ti makaakal ditoy. Maawatan niyo, papa! Sumahan ka! Hawan sirbi na kitang ibagbagam. Basta nalawag timbagak. Manipod ita. San ka na makapanaw ditoy? Kanadamang bantaykin ka. Takas kayo nga ama, papa! Takas kayo! Di naklang amin maawatan. Sige! Aramitan nyo lang di kayat yo! Magbabawi kayon to numapukaw yo ti anak yo! Ano niya? Numapukaw ko ni Roy! Agpakamatayag! Juan Hepe. Nalawag. Juan. Agtignay kami. Sige, Hepe. Agyaman ako. Rautan mi ti maata pabudi ka nga ayan dagiti smuggle goods. Ngam, awagag mampay nga umuna na Christine. Kumusta? Diyak makunta kaila. Diyak mo kat sumrag ita ni ti trabaho na. Kaawawag lang itay ni Mayor, Roy. Anya tanyawag na. Kinasarita na ni boss. Saan ka nun ngagtrabaho ni Christine? Anya? Parang kunak. Inalilaw na kayo ni Mayor. Da kayo adwakin Christine. Anyat kayat mo asawan. Nagpamarang laang anasaya at kada kayo. Ngam iti kinapudno. Saan anapudno kadagiti imbaga na kada kayo. Juan, maawat ako ni kayat mo asawan. Kat mga rami da kiti pamuspusan. Tapno makastre ka kiti balay da. Ang mga noing kulong ni Mayor Henaro ni Christine. Go, go, go! Mob! Palawlawan si Budika. Pulis ka kadwa. Dimtang na ka ni Marais. Abday ta. Makiwardan. All right, man. Itatisap sa pulin na. Fire! Anya? Naraot ti budiga ko nam Joel. Juan Mayor. Indawalwan ni Dayaw ti reading team dagiti pulis. O ti demonyo'y jay. Ti pagdanagak Mayor. Amang ano da matiluga dagiti tao tayo. Kat ibaw tak-tak dati amin. Anya? Sinalbag. Anya daramidan tayo Mayor. Makamuka ni tibiyag mo. Pasigapalpak ti aramin mo. Anya. Awan sirsirbem. Kat saan ka nakasaburan. Agipasak. Kadwak ni Christine. Ti awanan bain alakay. Baybay anak ti kunana. Ipanaw na pa ni Christine. Saan na mabalin? Saan asyak ti may saam Mayor Sanchez? Syakit din ti ipasubo na. Sige. Aramidam ti kayat mo. Taaramidak mat ti kayat ko. Kat saan kanto ko mga agbabawi. Iti panang talikod mo kanya. Salbag ka. Aglam mga pera. Nga makita day jay Mayor Sanchez. No anya ti aramidak. Mapanak i Jerry's house mi. Agpak ni akpailaan.
masapol ang makalibasak. Tiulas, dagiti bedsheet kan kortina. Isulat ti pagsisilpwak. Dati, ipaw-uyo ko'y tinawa. Uray niya't mapaspasama ka. Ikarikatak ti aglibas. Partakak tagtignay. Rimor itay ni Papa akaduan na ti dua abad ikard na. Ada nagbati. Ada iti sango. Ada ita. Napagsisilpo kung dagiti ulas. Kas ka dagiti bedsheets. Umanay mat nga tanda ito eh. Saan man adumanon iti daga. Tumpuak akton. Makamuditan. Adita. Naigalot ko ni Timotong. Pumaba ako na. Isudan dagiti dimta. Makamuditan. Basta aglibas akon. Girl, I need you. I need your love. Papagayam, denggen intun bigat ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan arapaulwan. Need your love. Angis kuman ti magsasa. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Insurat ken direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Need your love. Produksyon supervisyon Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Amuyo ka di at carbohydrates na ma-ingest mo ket paturugan na ka, di mo ka di napaliiw, ano kasta makaturog dagiti kabalay mo. Dagiti maawagan a comfort foods ket karaman dagiti carbohydrates. Taad daramen na nga amino acid at tryptophan. Isu ang makaturog kalpasan iti panangan wenno taraken ti kinnan kunada pay nga iyang angaw. Ti Wimbledon tennis ball ket maidolin iti temperatura a 68 degrees Fahrenheit. Ti temperatura ti tennis ball ket apektaran na ti panagtaltag na. No nabarbara ti temperatura ti Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karang baso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita makapan nakadusdusag. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, kan naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, kat salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions.
Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio, Philippines. Sugat, iti puso. Di napalabas, nakaasidag ni Laura kadamaurin kan Mrs. Salva asaan anadlaw dagitoy kabayatan ti panagsarsarita da. Iti dayta matagundaway kasarsarita ni Brian ni Alipio idinalagip na nga awagan ni Bernadette. Nasdaaw lang ni Bernadette idinagkita da ni Brian iti igid ti baybay. Ngam imawag ni Maureen kankwana. Nakagura ni Maureen iti panagkalintegan ni Bernadette. Dinanon mat ni Attorney Flores nga gininom ni Maureen. Nagkita dalura kan Brian ngam saan nga imbaga ti anak na ti kaadda na iti dayta a lugar. Naamuan ni Rosano tinapasamak ket inawagan naman ni Maureen. Nauray matlaang ni Bernadette ni Maureen ket nagpakada iti daytoy tamapan agdigos. Ngam agor uray gayam ni Brian kankwana iti igid ti baybay. Ket itagayam adtoyan tituloy ti nobela a napolwan. Sugat ti puso. Ngarag makatigos. Bernadette, naimbag ta na uray kamatlaan. Saan ka kadiapi mampanaw dito eh? Naminado na nagsubliak dito eh. Naimbag lakit din. Ta nagkita kami kini Mami. Ha? Ada ni Mami dito eh? Wan, ada. Oh! Kunak tumat asabali ti rinantam dito ay Bernadette. Ha? Awanan ka iti bain? Mami? Hoy lalaki, asino ka? Kaya na yat nakati anak ko? Mami? Agulimag ka Bernadette. Asino ka kunak? Siyak ni Brian. Agar-aram magpailang ka ni Bernadette. Ah. Da kayo ka diti Mami ni Bernadette? Wan, siya kagpaiso. Mabit lang. Brian, tinagan mo ko na. Si kakadi, tay nadamag ko kinarambol ti barkada ni Derek nga apo ko ni Congressman. Siya nga agpaiso. Sinalak ni baklang ti bagi. Takayat dak akurs na daan. Nalaing ka man nga grason, lalaki. Brian, tinasayaan. Oy, lalaki. Dahito ibagakan ka ha, laglagi pa. Saan ka makaasideg iti anak ko manipo dita? Maawatang? Mami, ada tao iti asidag tayo. Kababayin. Brian, pangasi mo. Laglagi pa din bagak lalaki. Di kanton makaasideg ka ni Bernadette. Italaan nga da ng pabain kanyak. Ni Mami mat namin. No saan nak kumapinilit ang nagawid dito'y Pilipinas. Ngam, jak kumamat na amo ni Bernadette. No saan laaga po kini Bernadette. Nagasat. Taadan nagbaliwak. Anya dahi di imbaga na kanyak. Saan nak ang mapawilan nga agaram kini Bernadette? Apay ama kasangsangit ka, Bernadette. Anya tinapasamak? Awan na niya man na daytoy, Lola. Inong tak, tipatpat ganyo nga apo ko, ma-milyonarda. Nakita kid din ang makisarsarita iti dadya, Brian. Aniya?
Nalagip yung kadi, tiagnagan ni ti Brian, mami. Dahil dyan, iti kinariri ti barkada ni Derek kidi. Dahil ito'y kadi, tiga po na ngay may kadito'y, ha, Bernadette? Ti makisinara kiti dahil dyan alalaki? Naira na lang nga nagkita kami iti igid ti baybay. Saan na kumapag... Bueno! At nakadi amuyo ti dahil ito'y, Mami Leonarda? Mami Houston. Ay! Saan nak nga nawan ngagso? Talaga na pa ba inanak iti mami ni Bernadette? Ni mami, insardang na tikot sina asumarsaran kanyak. Brian, ano din napasamak? Nasakit tinakam ko. Iti panang pabain ti mami ni Bernadette kanyak, mami. Kilat ngan sardang ko ti kotsek. Tama ko pong totak. Kalma ka lang. Ang mga numaydong parmuti kotsem no makapungpungtot kang agmaneho. Saan na mapawilan ti panagayat ko kini Bernadette? Uray anya ti mapaspasama. Pagkalmaam lang tiriknam. Sana bali na marabyan tang agawid. Ada nalabsak kita'y bigat nga asidaga panganan dito'y. Kumusta ti Marikrik naman, ak? Lumarigatan kalat ng agangas. Adam amo ka doktor iti asidag. Awan anyaman na daytoy dati. Anya nga min tinapasamak. Paano ko magdigos iti baybay, Dad? Ngam nakita nak ni Brian. Sinurot nakgayam ni Mami. Adda ni Brian ditoy. Wan, Daddy. Inawagan na kami ni Tay Pikat. May gayam din manon. Kasta unay ngungat ni Mami. Nagsangsangit ak itay makalikod ni Mami. Kat di jay, narik na kamarigatan ako nga umangas. Kasaritak to ni Mami. Daddy, diyak kaya't nga agsubang kayo kini Mami. Gapo kanya. Diyak magustuhan ti impakita ni Maureen ken Juana Rosano. Si imatangak nga inungtan na ni Bernadette. Naklakat lang ni Maureen, Mama. Sana pa'y ngaming anam-am mo ni Brian. Ket no maamuan na as ipapalubos ta ti panang pasyar ni Brian ken ni Bernadette. Ungtan na ta, kasta kadi. Saan nyo ko man napadakarin na ito'y? Imay tayo agpalailang nito'y. Itapay ta masango kayon? Ket, sa di numanan tayan ti asawam. Nasaysayat a pinanawan na kayo itayan. Kamangan no dakdakas ko matinapasama ka ni Bernadette dahil tuloy ng inungtan. No at dadakas ang mapasamak iti apukok gapukan ko na. Dahil tamot nga tan. Nabayagan nga agtep-tep palakan ko na. Saan tayo ko man napadakkalin dahil ito'y, Mama? No saan tayo ang mauray nga agsublin ni Maureen? Awagak ton. Dayjay mata Floro, awan manan. Amang ano kanuwana ni Maureen? Ala, saan kayo nagpungtot pa eh? Kapabay, numakadlaw dagiti kakadwa tayo inegosyo. Nasaya at mat. Tanapanunot na ngay tireto yung lugar. Tinagbalayan na. Naulimag. Ang rabiain. Gamawanda pa ingagin na. Napanandangatan.
Kapilitan nga umiyana kong ditoy. Awawi sendak, makipagnaid akong kadakwada. Ang ananwag nga ron ti balay kaw. Malagip ko ti plano ni Laura. Mangpatakder ka no, iti rest house, iti tuktok, ijay turod. Ni Rosano di mauawag kaniya. Hello. Saan nakasungsungbatan ni Maureen, Daddy? Isa da kayon tinawagag. Kadwag ni Maureen. Nestorya na tinabasama kita eh. Kagura na daya Brian. Lipatan tayo kumanda ita problema, Daddy. Umay kayo dito yan, tamang rabita yon. O sige, bye. Bye. Maureen, apaya di mo sinungbatan di asawam. Mangrabite ka nun. Mabuy-buy si takpay lang, Dad. Dadya ka di pila Brian di pagpupungtutam. Amoyo? Dakal ti atap ko nga amo dagiti agin na ti maipanggap iti dadya Brian. Nagilimod dalakit di kanyak. No matakwata ka kasta, makamu talangan. Umay kagit din. Tani, mabisi na kon. Uray agsublitan tumutlaang dito inton madamdama. Sige, Dad. Ang mga nuulitan man ni Rosano ti umawag no saan tapay lamapan. No, saan? Ani Leonardo ti umawag. Ha! Mabuisit akmat iti daya bakit? Saan ka di na nasaya at ti panaglang niyo? No saan nagapuking kuana? Saan kayo ang nag-asawa kay ni Rosano? Sige, saan yung ipalagi pelita, Dad? Siyak tinang ipamuspusan tapno makapag-asawa kami kay ni Rosano. Uray ta nakapalpatamatan, Brian. Mabalintan ti agawid. Ni tatang ti pampanunutek. Diyak na ipakadakan kwa na nga umayak dito eh. Apay nga agpaiso, Mami. Kaya't ko lang ti agaliwaksay. Amo ni Lolong imayak dito eh. Nangag na ti panagsarita mi kini Bernadette. Nagsayang agundaway, Mami. No nag-overnight da iti beach. Brian, para kadakwada sa nga pamilya ti Aida ditoy. At danto sa bali agundaway, para kada kayo. No saan agapo kini Mami na? Bay amon dayta. Inton kaayan-ayat mo ni Bernadette. Ang mga no, maawatan ng tumatlaang. Nakaragdagsak no kastoy agtitipon tayo. Kastoy kumaakanayo na ya. Ado kami ti pakakumikumak, Bernadette. Barang adan to napapaot na paragpasyar tayo. Agpaiso, Daddy? Mami? Kung naklanusan na ko na kaya taka sa Rita Bernadette. Kagura na kasa, iti panangungot ko kita, ha? Magan tayo pa'y Maureen. Mami, naimas day tayo. Mangala kayo. Mangalak tulad tanin ton madamdama. Napasnak da lolo kan lola amang mangan. Rosano, saan kayo ka tinagjajamin kadagiti padam ang negosyante? Kadwa kayo, pamilyak. Maawatan da rita. Hanggang mapanak to itayan da inton madamdama. Adalabasit pagsasaritaan mi pa inton biga. Nasayat lang na itamawayasan ka akasarita, Rosano. Agpod no ka man kanyak. Amuyo ka di ka ni Mami ti panagaram daya a Brian ka ni Bernadette. Saan ta kumapay pagsaritaan da ita? Amok! Agilimlimod kayo ka ni Mami. Saan ka kumaagumura?
Kanayon ka ngamin nga awan iji balay. Amo, kaya't ni mama amam-amo ni Brian. Nagtakal ka mati karbengak ang mga mo iti dayta panag. Ngam sandak ngayon kabilangan, Rosano. Pangasim, Mauri. Adadama ka pong tutak iti dayto yan amuak. Panawan ka man lang. Madlaw ko ang nalaos ti pungtot mo kadagiti agina. Ngamawan lang ka din damom nga ramidan no saan nga aginom, Mauring. Jak din ang dangag, nagtimbagbagan bagbagan ni Rosano kanyak, Dad. Pagkadkaduandak. Anya ti kahit mo asawan. Inlimad dati may panggap iti dadya Brian nga gar-aram ka ni Bernadette. Din sapay matlagar aram na jay iti anak mo. Kanagure ka. Anya tilang nga dadya, Brian. Ha? Sana siyak ti pagdamagan nyo. Awan, pibiyang ko iti dadya lalaki. Kasla nagdagkal di problema mken kwa na. Uray ka dida kayo, Dad? Sabali ti pagawawatam iti ibagbagak. Saan ka manal? Tapos na maawatan ti kayat yung asawan. Amok! Kay kayat yung ay paawat kanyak. Asyak timang parparno ay iti amin na problema. Saan mo kumaan nga urayan? Agumura ti katugangam ken ka. Ha? Awan bibiyang ko. Panawan kay manlayan. Ha? Agbagtit siyang ti anak ko. Nakurtan sa ni ti arak ti utik na. Arak. Kastalat tandar aramidin. Awan santi na saya at ama panunot na. Nudi agbartek. Napagurami ka ni mama ti asawa ka. Gapuday ta ka ni Brian. Amo ka saan na ang maawat ti palawag ko kinuha. Basol mi kinuha na ti panangilimad mi ti may papan ka ni Brian. Ngam ti saan amarik na ni Maureen. Mangrugin ang makagura ni mama kinuha na. Saan na kami na pampanunutan ang masaksakitan ni mama. Karagiti aramidin na ka ni Bernadette. Nadlaw ko ti sasangputyo kini Brian ni Dirabi. Agam jakon rimwar iti kwartok. Ngayon tidyo no maturugak dito balayaw. Anyamat day tako na yung tatang. Balay tayo day ito eh. Napanan nyo ka di nga ginay di kalman. Nagkita kami iti beach, tatang. Naira na kanwa nagpipiknik ija iti pamilya ni Bernadette. Kasta ka day. Napanak mo't ijay. Tapno paliiwag ti panagmi-meeting dagiti kasosyo dagiti Salva iti korporasyon. Tapnuan niya. Ano ti pampanunutam nga aramidan? Nagpaliwak lang tatang. Sa anak nga masidag kadakwada. Nakitak damaw rin kan Mrs. Salva. Ngamsanda ka nadlaw. Kalpasan ti mano atawan na. Nakita manen ida. Wan tatang. Ngam kadagitoy. Awan pa'y panggap ko nga agpakita kadakwada. Kariring ko lang, Brian. Itakla na kariing. Nagmet kami ti maturog dito ikit ti baybay. Sayang. Tasaan ka nakasarita na yung pagitikalman. Kaguran sa ni Mami, di pa nag-aram ko kin ka. Kasi ka,
Kaguram ka di, ti panang bastos na kan ka? Saan? Nung tibang pananutag, ang mga nupawilan na nga agdato nakin ka. Naklat lang ni Mami. Day tama ti bidot ko, Brian. Inyam amo ka kumakan kwa na kas gayam ko. Iti kasta, uray mamwa na nga gar-aram ka kanyak, sana makagura. Saan kayo kadipay nga gawit? Diyak lo amukin ni Daddy. Diyak pa nga nakasarita, Brian. Diyak mo nga ijay mo't gayam tinagturungan ni Mami. Nasaysaya at kuma nung nagpiknik tayo ijay. Amok ani Bernerit laeng ti rinantam. Malagip ko man ang tinapasamak. Apay nga takaguro anak ni Mami na. Sa anak mo't akas kini Eman anak ko rapay. Gapo siguraw, saan nakapay ngam mo? Nadlaw ko, naungat ni Mami na. Ang mga no sa anak ang magustuhan para kini Bernadette. Kaya, anya ti aramida no kas pagarigan. No aklunan nak ni Bernadette, ikuyog ko na iti pa nagsublik iti Amerika. Anya? Agsubli kay iti Amerika akadwam ni Bernadette ket ibatim ni Mame. Nasa paarimwara kiti kwarto kitay Rosano. Nakitak ti isa sangpet ni Maureen. Ngamsan na kanadlaw. Amo ka nagkasino da kanid iti resort hotel, Mama. Rimarak mat inirabi. Nagpakuyog dagiti daduma a direktor ti korporasyon. Kat, nagsugal ka mat? Daddy? Oh. Lola? Nangagsani Bernadette kinagsaritaan tayo, Mama. Anya ti bunga dagiti makitkita ni Bernadette ngar aramida ni Maureen. Papagayam di uliwayan na denggan ti tunggal pasat ti nobela na Paulwan. Suga ti puso. Nobela ka ni sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ti kalawaan na syudad diti Pilipinas ket iti Davao City, di area na ket 2,211 square meters, mamintalo nga daras iti kalawan na ti National Capital Region, iti Metro Manila, ti met Cebu City, iti oldest city, ti Negros Occidental ti kaduan iti syudad kadagiti amin na probinsya, Baco. My God! Kuha kay Dan! Makasin! Di na pagaramitan ni Tito Gas! Salamat na! Awanin gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko.
ikarik iti sakaanan ti tanem ni nanang mo. Aywanan kan padakelet ka anatingker. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakem, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibales. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas, nagpungtot ti Mayor, iti mamuan na anapan nakisarita da Miguel iti maseknan nga opisina. May papan iti ilablaban da apan nakaagraryo ti dagada. Gapuy ti dayta, nagdesisyon ti Mayor nga ikatinnan akatalunan na da Miguel ken Lakay Matias. Iti panagsarsarita manen da Mayor Placido ken Burog. Nasaludsod ginaud-udi, numapakawan ti Mayor dagiti agkatugangan, nulakit di tagkid daw da ken kuana iti pamakawan. Ket ita, denggen nyo ti tuloy ti nobela Arapaulan. Naitalimeng agura. Mayo, nukas pangarigan, taumay kada kayo da Miguel ken nila kay Matias, ket dumawat da iti pamakawan. Anya ti usong batyo, Mayor. Patwa pangkis. San ko'y dan na mabakawan, gaboy tar aramiden dabrog mawatam. Dinto nga ta malunag tirik na kayo. Kan dinto nga ta lumok ng tibimaton a puso yo. No makita yo ida nga agluwa iti sangwanan yo, Mayor. Orayan niya panagarte. Tar aramiden dabrog. Santon, ama baros ngi tinalpas ko nanay kadeng mawadam. Anya, kasta ka di ti kinatangkan ti desisyon nyo, Mayor. One, iso nga galwa dagijay nga katugangan. Malas da, tanapugsaten ti pasensya. Anya nga, nagkita kayo kinitatang? Saan? Apay ka di? Imay dito'y balay kat sapsapulin na ka. Apay ka na? Nadamag na mutin ang atat sayang guseng. Ngay katanda kayo ni Mayor akatalunan. Talagang agpaiso, Amira. Arutin ang ipanagnak anay sawang ni Mayor ngay katanda kami kinitatang akatalunan na. Anya nga roti pang panunutom ita. Anya taramidan nyo kinitatang. Mapanak iti balay na. Kat agtulag kami no anya ti kasayatan nga ramidan mi. Sige nga Rod. Barang nadaitan iti balay. Ngam nagsarak kayo. Anya nga Rod, tibagam nga ramidan nyo. Ibagag. Ngayon kamanin kasarita ni Mayor. Anya? Ibagamikin ko na asaan abasta maikat na kami akatalunan na. Tait itid mi mo ti abang dagiti taltalunan mi adagada. Ala sapay ko mga Rod. Tapnawa kapag kikinaawatan kayon. Kan, saan na kayo apapanawan no ikatan akatalunan?
nga ka di apinalan ti desisyon mo kada Miguel ken Matias, honey? Well, tayo ko na ko, noan niya timbagak. Saanen ang mabalusing-sing bay. Saan to nga ta mapiktaran ti kandidaturam akas mayor iti umaya pa nagpipili iti panangikat mo kadagiti dua katalunan tayo? No isudan tulang ti saan na mangibutos kaniyak. Panagkunak, saan nga isudat pakabaka k'Agripina. Kasta nga ta, honey? Kanuray saan ko ngay katinida. Masiguradok matla nga didak tumatlay butos na Miguel ken Matias. Isuasanan nga agbalbaliw ti panggading ko. Agyaman aktasikan ti imay baraw. Tatang, tamidyo nadagsan ita ti parikot tayo. Saan la medyaw? Talaga nadagsan. Agasam ta ikatenda takanaw na katalunan da. Ilaban ta ti karbangan tayo, tatang. Adalintag asana basta ikatinlatan ti apu ti talon ti katalunan na. Aglalo, no kanayon mo't ama itod ti abang. Wine. Kasano no di natadenggan ti mayor. Di mapantay wag patulong iti opisina anapanan tayo itay bigat, tatang. Oo na yan. Kasladyak pa yan marik na tibisin ka. Gapu ti da ito aparikot ta. Ura siyak, tatang. Saanak pa yan ang aldaw. Di intanto nga ro di jebalay ti mayor. Wen, tatang. Intay ibagat ti ammo tayo alintang. Taamangan no di na ammo. Sige. Dagasin nakto nga raon. Wen, tatang. Ag-tricycle tantulatan amapan ijebalay da mayon. Mama, da kayo man ti mga mayiris ana imbag? No husto matlaang no saan ti addang ita ni Papa? Tagalat kit din nga ibaga ng ikatan na da Miguel kan lakay Matias sa katalunan tayo. Iha, nabayagan nga agtap-tapal ni Papam. Kat napugsatan ti pasensya na. Isu nga uray bagbagaan ta di na ikatanda Miguel ken Matias. Saan tan ang mabalusing-sing ti pangadeng na? No apay ngamin adi pala nagsardeng idi dagijeng agkatugangan. Napagklanda kontrabida iti biyag ni Papam, iha. Isu nga bay antalatan no ikatan ida ni Papam akatalunan tayo. Anyan to nga ro ti pagbiyagan da, Mama? Saan tayo na problema dayta? Makamudan ton. Kunapay ni Papam. Apapanawon nanto pa yun ida iti sakop ti daga tayo. Anya? Waniha, kat inayunak mat na dyan nga imbaga na. Anya ti rason, Mama? Tapno saan danton ama impluensyaan dagiti kakadwa da. Isuda ti numero 1 asug-sug. Anya nga ro tinagtulagan yung kinitatang. Mapankam to ijebalay da mayor. Kat kasarita mi. Mapalok na yung atatilimban doon ang puso ti mayor. No saan mi man ang maparukma? Ibagami dagiti ammo mi alintag. May papan iti makitaltalon. Denggan nan to nga ta. No ibagayo dagiti ibagbagayo alintag, Miguel. Denggan naman kinsan. Ibagamin tulat ta, iti panagsasango mi. No kaano pa'y adandani akong aganak. Isupay ti itatahol ti nadagsan na problema. Yaway, lumaya ka. Ada akong tatang. Ay, kung nagtupay ka tasikan. Ala, subra ka pa. Daag palisak biel. Wan tatang. Tumay ka. Huwag gayan.
Masaludsod ko man. Inalam ka na ti paltog mo. Saan, Tatang? Am kakapkapandak dagiti gwardya ni Mayor. Nasaya at taamom tiagsakbay. Sigurado akapkapan na ta. Iti papantay ti balayda. Ti parikot ko. No di na tadinggan ni Mayor, Tatang. No muna tadandanin ag-anak ni Amira. Di mo pala pampanunutan ti panaganak di asawam. Di pa'y mo't agpasikal. Tikit di agdama ti rumbang apanunutan ta. Burog, at tao, iti gate. Hingga kitaan katambuam no asino dagiti sangay ni. Uwan, Mayor. Ani, imawag itay ni engineer may panggap iti may patpatakdar nga eskwilaan. Anya timbaga na. Naikapat na kano amin na dagiti pinay-deliver mo ang materyales idilawas na. O sige, hawagan man, tagsarita kami. O sige, mabit lang nga Rodhani. Inakalaan ti cellphone ko kat in charge ko itay. Mayor! O, apay. O sino dagiti adda iti gate? Dagiti agkatugangan, Mayor. Tamigil kan madyas. Niya. Nagturedan ngay may. Gaputa kayat dakakano ang makasarita, Mayor. Panggap, iti na ipalapayag kadakwada nga ikatingidan ang katalunan niyo. Nasaya at man tayo may da. Sige, pastra kami na burog. Hanggang kabkapan nyo da. Ang mga duwad da armas da. Ay, uwan, Mayor. Inagarodan pastra ganida. Patwa bangkis. Rayan niya ti bagbagada kaniya. Saanan ngagbaliw ti pangedeng ko. Mama, damigil kan lakay matsyas mat dagiti sa nga ili ni Papa. Wan iha, siguro kat naalarma na itinagwarasan adamag nga ikatan tayo ida nakatalunan tayo. Iso nga imbay ta. Santo nga tangad at dala nga isot pagsakitan ti ulo ni Papa? Iti panaikat nan kadakwada katalunan tayo, Mama. Panagkita kat saan, iha? Ken mabalin nga isunton ti pagbuntunan dagiti kakadwa tayo aman nalon no maikat dagiti nga katugangan. Mama, damigil ken lakay matsyas mat dagiti sa nga ili ni Papa. Wan iha, siguro kat naalarma na itinagwarasan adamag nga ikatan tayo ida nakatalunan tayo. Iso nga imay da. Santo nga tangad at dala nga isot pagsakitan ti ulo ni Papa? Iti panaikat nan kadakwada katalunan tayo, Mama. Panagkita kat saan, iha? Ken mabalin nga isunton ti pagbutngan dagiti kakadwada aman nalon no maikat dagiti nga katugangan. Anyan to nga rudan ti pagbanagan ti biyag na. Naawan ton ti taltalunan da. O di makitang danda. Wen angam kunamat ni Papa pagtalawan na pa yan ida iti sakop ti daga tayo. Makaamudan ton iti biyag da, iha. Uray agbalindan ton nga agpalpalama ket awan ton ti bibiyang tayo kadakwada. Mayor, sana mabali na basta ikatin na kami latan na katalunan niyaw. Tagab-abang kami, may. Dagayo ti agbalbalin abukbo. Ngayon inot amang pabagsakan niyak, Matyas. Iso amay parbanglaang ikateng kayo nakataluna. Adalintag asaan nyo basta may katimay sa makitaltalon, Mayor. Nulakit dita saan nga iso ti agboluntaryo nga agikat. Patwa bangges.
Dagak ti taltalunan nyo, akayat yung agawan. Kat na italaon ay tikagurak ka na kayo. Nga iso ti nakapungtutak, nga kating kayo langan ang katalunak. Mayor, surutin niyo kumano niya tilintag. Patwa banggis, siyak ti mayor iti daytoy nga ili. Kat noan niya nagiti paglintagak, iso ti masorot. Aglablabos kayo na yun, Mayor. Sana siyak naglablabas, no di kat na kayo, Miguel. Inyawat ko dagiti taltalunan nyo apagbiyakan nyo. Ngam kayat yung adan agam-gaman kanyak. Tuntuntunan mila ang tikarmengan ba, kasagudayon tilintag, Mayor. Agbalbalin kayon agam rod di tinaga. Iso ala dingitak, no saan ngagbaliw ti panggadin ko. Ikatang kayo nakatalunak, kat pumanaw kayon itidagak. Ilaban mi ti karbangan mi, Mayor. Pan kami to agpatulong iti opisina, mabali na makatulong ka na kami. Isuasaan lang nga itati panagsasarita tayo, Mayor. Pues, kayo lahat nati kaya't yung papananta surutin kayo. Sa anak amabutang Matias, kanirubwat yung aminan ngalikaman nyo, tay ti kabitan na panawan, pumanaw kayon itidagak. Anya, sana nagpakawan wenno nagpakpaka si dagiti agkatugakan iti ayda, Mayor. Nakirinig yarda lang kanya. Iso abidot ti panang ipapan mo nga umay dagpagpagasi. Tapno malunag tirig na kadakwa da burog. Di talaga asahan ang mabalosing-sing ti pangadang niya, Mayor. Talaga asahan, uray nagpakpakawan da. Pagtalawag paidan ni disakop ti dagak. Kasano nga rodan dagiti mula da, adi pa'y naapit, Mayor. Di panawan dalatan. Di dapat may sorot. Malaksid no at daman na nagbali na maapit ka dagiti na imula da, itit dagak, burog. Anya, awan din na sayata salitaan nyo kada, Mayor. Kastang agpeso. Imput lang mi asaan na kam abasta mabalin ngay katan. Ngam, talaga naturay wanay. Kunak lang arutin nga awan puso kan konsensya da di tao. Ngam di mi ipalubos abasta ikatin na kamlatan nga agtaltalon. Anyang aruti plano yo. Rantami ti mapan iti amuming opisina ti gobyerno. Ang makatulong ka na kami. Kaano ti papanyo? Kaya't natamot ni Mayor ti makisango kada kayo iti opisina pagpatulungan nyo. Isuran ton ti makamo amang paayab kini Mayor. Kuna naman, asurutin na kami iti kayat ming opisina a pagsasaritaan mi. Ala, sapay la ko mga rudta mornos don ti panagsasarita yo. Noaddan makibalhaat kada kayo ng opisina ti gobyerno. Ubiingak pa'y, hindi mulak na ti amangga paglinlinungak. No kastiyan na pudot. Apon pa yun nagtibilit. Anyan, ang nagrigat na panunutain. Panawak ton lay tao. Sino nagiti sumungat nagturong di tao? Damat iban. Katuan na da pasyaw. Kung nagiti da dumapaya kakadwami aman nalaon. Umayla di tao. Anya nga tati ibagada. Mikel, apay nagsubli ka? Ada ka din nalipatam? Awan, ibatik lang dito yung barikas ko abunay. Tasaan ako na mapanilitanon. Papanam nga rod. Apay nga ibatim tabunang mo. Adda nakaibaga kanyak anapan dagiti kakadwami aman nalon kinitatan. Iso ti papanak. Amwak noan niya ti pagsasaritaan da.
saan ka namapan? Mamam tulatan kini tatang no anya ti baga dagiti anapan ni Jibalay. Yung kayat kumot adumngeg iti pagsasaritanda. Nang runa ket ada sangsangun tayo ita. Anaragsen a problema tayo. Amira. Mama! Mama! Oh, apay ha? Anya ti ibagam, takas taunay ti apuram ngay masidag. Aday may nang ibaga akatalak tayo. Agmimiting ka naman ang dagiti katalunan tayo. Anya? Sa dino ti pagmimitingan da? Iti ka no ayan dala kay Matsyas. Simberkwensa. Masapul amaamuan ni papamday to yabanag iya. Ang mga noan niya manan ti mapampanunot da Matsyas kontra kada tayo. Yawag yung ardadagos, mama. Tapno malapdan ti anyaman nga addang dagiti katalunan tayo kontra kada tayo. Bye-bye mo, hindi lablaban niyo! Salamat Diyos, Miguel! Pakaragsakak ti suportayo kada kami iti manugang ka o kakadwa. Mayat sangag, Paiso. No agkukuyog tayo ang mapan iti balay da mayor. Kat da tayo amin ti makisarita kinkwana. Nga awan ti katena kada tayo akatalunan na. Mayat ti singasing yaw, amang kuyog kada kami amapanmanan iti balay ti mayaw kakadwa. Agyaman kami unay kada kayaw. Ala, mapantayo nga rodain. Tabareng no nakasangput itan ni mayor iti balay da. Amira? Amira? Agring ka? Amira? Amira? Oh. Miguel. Oh. Apay? Imaraku ka kanyak kat... Apay? Nagdagdagain pa. Ha? Anya tinatagdagay na po? Awan dahil dyan. Ang... bagam kumakanyak. Noon niya rin natagdagay na mo. Kaslada lang bakal kanyak. Awan. Ada kang pa edi bakit mang bakal kanyak. Dahil ta tinatagdagainap ko. Ay, wala. Pagkalma mong tirik nam. Tagtagay na pala rin, Chay. Mabit lang, ha? Inak mangala iti danom ngayon, ma'am. Chay manan amayor placido tinatagtagainap ko. Aging ka iti panaturog ko. Riribukan naklata dinadangkok amayor. Yamu gidayan kat nataya ka talagan. Anya nga mintinay tagtagainap mo. Naulit inay tagtagainap ko aday di ubingan ay pasngay kat nagdara sa ni Makal. Nestoryak met kada kayo daitan. Paulit-ulit kayo. Anya? Talaga na sobram timino, miso anay tagtagainap mo mananday dyan. Anya ti inaramid kada kayo mananday dyan aparswa, papa? Da kayo talaga. Naistoryak idin kada kayo apinaltukan na kampay idin ay jay kat napuntanak, natayak, nanabtungak. Saan nga ta nga da ilimlimad mo nga aramid mo? Gaiso itatibunga, nagiti may tagtagainap mo? Tabangkis, saan ka ba nga gadap kanya kiti Madiagribina? Unmat ngamin, mama. Tagtagainap la day jay. Katawan ni pasimudaag na amading aramid ni papa. Nadamag ko laang matikas jay. Gaputi padakaulit day di mo na tagtagainap. Awan, ilimlimad ko amading aramid ko Agripina. Isuasar dengan nakon. San kan nga gatap?
Burog. At nakadimot langan pinuskam amang ipatungpal iti kahit ko maramid kadag iti katalunak ngagmimiting itang alaw. Don, Mayor. Kayat ko, hikamot lang di mangkuyog kadakwada. Tingarod ko na ayo apapanan tayo ita, Mayor. Sakto latan ti maban. Napatpateg ti panangkitam kadag iti kakadwa tayo. Nga masapol ngagmaskala ka. Juan, Mayor. Nga, kita man lang ti kinatangkan dagiti sinalbaga. Babaan iti aramiden nyo. Sigurado ngagkulayaw damin. Amuyo kadi ati chewing gum ket maiparit ijay